هون لراديا دنگه گل گهدار دکن و دنگا روش آبا. د برنامه و دنگا روشاوا ده از کردیار درعی بورمه باکور روشهلات سوریه روش آوای کردستان و کره و بریا خواسر دنابا دانستندین سیاسی ده روسیا وک دولت که گرانتور لشونا گو چاره سریان پیدا بکه گفان لره و بریا خواسر دخواه دبیجه افغانستان لبرچاوه ویه آنگو خورا دستی رژیمه بکن هر وهاجی دنابرا ترکیه و سوریه ده روسیا ده چه اوده گل هفکرنه که پیدا بکش خو آرمان جا سرکه یا ترکیه رو بریا خسره جبو شیروکر نوان بجاران به مریا رزدار مزهر شیخو اندام کنگره اسلام دموکراتیک ام خیر هاتنا میوانی خود کن ام خیر هاتنا واد کن گلک سپاس جبوه و همو گهداری و بله رزدار مزهر ام گل که خوشن گهون میوانی منه وگه هون دزانن روسیا دولت که گرانتور ده وریده چاره سریاج لشونا گو پیدا بکش بوره و بریا خواسرج بوره وشا سوریه ام دبینن ده دما داویده وکه گته که رو بریا خواسر هاتا خوارن گو هم باوریا و به امریکا ته افغانستان لبرچاوه ویا گلو آلترناتیف روسیا چی اجبو امریکا؟ جخوا نه جاره یکیه روسیا ویرولی دلیزه بلکه جاران اشکره جاران وقت بیجه بعربی دمیر مباطن یانجید بن پرده ده هولدان روساج دسپیکا مداخلاوی حتی ایرو براستیجی زرار پیو ندای کردان و بطایبه جیش بوری و بریا خسر یعنی هم عفرین جیبیرانه کن ایگو عفرین خسته بازارا و عفرین فروت روسیا بو اف حقیقتن و ایگو سریکانی و گریس پیشی خسته بازاری به ترکیه ارکتا نوات اتفاقی و نظام جی دا قبول کرن و کاربن وانا دیسا رازد ترکیه بکن دیسا روس بون ایرو جی دخوازه ایجاد دی چوکاب کورکی بکوجه هم جی آلی که دی ترکیه رازی بکه جه سوریه وکشینه عرده گود بندست ترکان در راده سی سوریه بکه هر و هر ریوبریا خسر جی بر آوه دی بکه اف هرمین گوهید بندست ریوبریا خسر ده وانا جی به تشتن پر بسیط اقناع بکه و کارب وانجی راده سی سوریه بکه یعنی آرمان جاویج هر دو آلیان ده تنه رازی کرنا نظام سوری و گراندنا نظام سوری کارب جبو ویده به گارانتر یعنی جبو به آلیکار یعنی جبو به زمینه کی گو کارن هنک پروژه و پروگرام ای روسا گود ورده مستقبلی یعنی 100 سال پیش آمده دیسه جی وقت مینا بره دخط نظام باسیده بده مشاندن لگوری باوریا من اوانا زختن ام گرک لسر دی شیار بین گرک ام جبو خو کار کیدن پیدا بکن جبو ام هنک کار بین وان داخویانی وان و وان هلوستی وان و وان پیلان و معامری وان و حتی وان لحواتنی وانی گوبراستی جبو تنکرنامه شب و رود ناو سفربریه دنه ام جی گرکی های جوان مثلا هبن و کار بین راستی جی و گفخارن و پیلان وان جدی بگرن بله ازدار مزهر اگر وقت روسیا دبیجه بلا باوریا و به امریکانه شخو باوریا ما وقت بتهزن نبنتوی نایش بو چاره سکرنا دوزامه لگلو آلترناتیف وی چیه؟ چما روسیا بشکشنا که پروژه وی چیه؟ از باورم پروژه نا امریکاش بو مهیا نا روسا هیا هر دو منفعت چی لسر اساس دنگه اینگون دخوازن ده روجلات آناوین ده چیکن شرط یعنی تنی کار مولو بیجم آنا ناوا پیش بیرکه کی دنه کی کاری قزنج بکه جخوا ام دزانن آنا ده شهر اوکراین و روسان ده راستی جی تبکیه روسیا هنکی الهمبری قوات امریکا و ایتالیا پشتی گو اوکراینیا هنکی وقت بیجه گاون پیش داوید باش دزانه گو او سرکفتن آن به دستی خواه نانیه اوکراینیا به آلیکاریان قوات تحالف و هم به بریا امریکا و گوا آویتن دخوازت ورده انتقامه کی چه بکه یعنی وقت حیفلاندنه کی سکارم بیجن ما جیل هم بری امریکا بده شغلاندن کار به براسی جی ما بده قبول کرن انو امریکا نه جیه دامانه نه جیه هم پشتاو خو پیگرم بکن نه جبوه کار دمی پیش ده چاره سری بینه پشتاو خو پیگرم بکن ام جروجا روج ده وقت هفگر آزادی از دبیجم براستی دی تجاران ام لهمبری لبند ظرف موضوعی نمانن
اف حقیقتکن من گوتی حتی نجبو مبای کی بگه مارا مورد به هر دمی ما اعتماد لسر گلی خو کریه ملسر هیزی خو کریه ملسر پرسپکتیف و توجیهات و فلسفه ری بر آب و کریه و ام لسر وی اساسی خو گیاندن حیاوی اصلی و مین ولود مشن ام دیسه دیویژن قواتین گو هی دروجلات آناوین دو بتایبت شی هر دو هیزن گو ام وکی روس و امریکا نافلی بکن يعني وكي تحالف روسا لغوري باوريا من هر یک لغوري برجواندي خو نزيكي مدبه لغوري منفعتي خو طبعا امجي لغوري برجواندي خو نزيك بن اف راسيه يعني حتى انا دناف مو امريكا ده تو علاقات استراتيجيك دم تريشتونه دناف مو روسان دجي تو علاقات استراتيجيك دم تنه يعني ادريش بيجم ناف يعني علاقات وقت فقره ازادي وبتايبت جي اجبر ريبريا خسر ومسديد بيجن علاقات وان حطارة دايكي بأمريكا ري حطارة دايكي بروسا ري يعني ام كارن ولو وك نافي تكتيك جيلي بكن يعني علاقات دم كرد تكتيكي بأمريكا رتين مشاندن مصالح ايه متبادل هنا مصالح ايه هفبش هنا خط ميقو مدقين هفدو هنا لسر اساسي وان خطا مجهد دورت بيجن مرحبا عيني وقت جبو روسان جيولي ام بو روسان جي حتى قوناغا كي كارن بمشن تمام اما ام نلسر حسابي قلي خواه نلسر حسابي آزادي خواه نلسر حسابي قاف پاشوا عويتنا خواه ام جبو مبدأ خواه براستي جبو پروژه خواه ام نجبو امريكا نجبو روسا نجبو نظام نجبو تركان نجبو تكس تعويزنات اف حقيقتك يعني استراتيجيك ما ثابت هي بروجو بروغرام ما هي بلاش اما باشتر لبيش بخن جبو چارسريا گشتي اسوري بيجه تمام اف خط باشترش اوا تمام ام جهر سر خطاوان هگر جبو ما بروجا کی باشتر کارن پیش بخن جبو چارسريا پرزگري کی سوري گشتي از بيجم سوري يرو ختماندنه کی تده براستي تفلهويه کی ته كريزه کی هي ازما کی هي اف ازماهانه هر یک لگوري خو نزيك تبه جبو خوجه فايده بگره تمام ام جيب چاره سريا سوري نه ام بي يك اخا سوري رنه ام قط روجه کی منه گوتي ام پرچدکن یان انفیس وک او ناوی ما انفصالی دکن یان گروپ چتن اولمدکن یان گروپ ميليشيات قصدين اولمدکن بلا هناك راستيا ما وقت تعريفه کی پیناسه کی راست بدن ما ام پرچا کی جي سورينه چاره سريا گمل پیش خستيه نه روسال پیش خستيه نه امریکا پیش خستيه نه کس کار پیش بخه و دي سجي لگوري باوريا من وعين او چاره سري هر سري يعني تخطى كيدم تنه بله رزدا مزهر لوك ديار دبه قاف فلسطين آبتن روسيا دما داويد نابرا تركيا و سوريا ده پدره و ده و ایران جي تبلو خاكريا ده بجه نزيك و هر دو رجيم لهفرونين و هن خارج ديار کرنه وكا پیمان عداني وكا ترورست كاكينت سوريا ده و هر واجي بو چاره سر کرنا كريزا نبينا تركيا و سوريا ده نارينا وده و چندين سركفتنا و ده هديتني هبه لگوری باوریا من دوم هنه کولو وکی اوکی هبو د تلویزیون سوری ده حواره کی هبو يعني اشكره تقولن يعني دولة تركيا بو برجوندي خونيز في كيف معاربي بخرابن هدفها بخرابه حتى دو تقول اف رجيم كوم كوجياب كارتينا قال خود دو كشتن قال خو كوش بركري ايروجي هاتي كاور ام لهفدو بينن براسجي لغوري باوريا من اف بروجه فاشله بروجه كي بر افيتيه تجاران اتفاق عدني ناقي داوي لغوري من يعني ناقي ارمانجا خو بالعكس سيوي انا سوري احتياجاوي بديالوج سوري هي جو تركي بيتر تركي منفعتي وين وكازديسه تكرار دبيجم برجواندي وين تاني نت باكر رجلات سوري ده هناك خونو خيالي خو دخازه سوريا ده حطاني عراق خره وش خو بن عراق داغر كري براسيجي داغر كري يعني حروج بن فكرنا سيادة العراق و باشوريج قد بيونكيش لفرجي انا كاد خوازه هناك تشتي ولو بيش بخ يعني د سوريا ده لغوري باوريا من تركيا قاف باش و ناویجه تشتینگو خوستی حتی آنا پیکانی و هین خوسته کیوی فرترن هین خوسته کیوی مسترن داخواز سوریا جا آخا سوری همی بیک شاندن بر پشتره دیالوگ دست بیبکه ولو راحت ترک جا آخا سوری نایک شاند بس لگور داخیانیا دای وکا روسیا دیار دکه اف داخواز سوریه گو ترکیه دکشه نما وابرجده يعني ديك بالناغ دانوستندن وني قاشاده قالوا چه رجيم سوريا چاره سريا خوش با تركيا دبينه از باورم جخوا انا ايگو مال سوري خراكري ترك راسجي هين ويتخونو خيالات جيانتك هنا جير بآوا مسبت تنكر آواز ايرو تنبكم آوا مخلاص كر واز حرب عرضه تگشلتا وگرين من بين اي قصيده دهم اي بين من ان وگرن وكي بره دوسو حوالو هوگري هبن شخو ايگو سوريا مالاوي خراكري اوا سوريا بنره افوان دومايكا داوي اوقا هفديتن چيبون
مخابن حتى أنا كا هنجي لهس بخسارة ودد جريدا جي وري هناك سالا 2010 مخابن از بيجم لغوري من جرك سوري الخوفة جرا هناك دوست دجمني خباش هفدو درخه وكاربه هناك دو دريش بفكره يعني دم دريش استراتيجيك بفكره نجبو سبي بفكره يعني اف جالي سوريا كرد به عرب دبن اسور سريان دبن افي باكرو روجلات سوري نسباك بري عرب انا ريفي بريا خودكن درقاده طبقاده ديريده يعني الغوري من سوريا جركي باش لخوفه جره ديالوگا سوری تنه چارەسەریya کریزا سوریه تنه Türk ji bo wê çareserî naynin. Bera herkes vê rastiyê fam bike. Pîlan û muamelê Tirkiya ne mesela têkçûna qesedeyê. Na wallah. Li vê de aslan girtina erde, girtina coğrafiyê ye. û dîsa zibêjim xewnê wê di nava van zarf û zarfên mewduî guhatinin ew jî li gorî xwe bilezzîn ji bo sed sala pêş. Ana em hemû kes zanin pêşberkekî cîhanî heye li ser neqşeyekî û ji bo rojilata navîn şer. Ev rastiyeke. Her yekê dixwaze نقشا گودینن خط وان بهتر بجیدن رنگی وان چی ایده بهتر بن اری یعنی رنگی گود ورد دینن ایروسا تخوازه بهتر به امریکا تخوازه ای بهتر به تحال تخوازه بهتر به ایران تخوازه ای بهتر به ترک تخوازه ای بهتر به یعنی لسر آخا بتایبت جبور سوریا و رجلات آناوین گشی آنا شرکی عجیبه یعنی بررسیجی ایگو باور بکه دبر خونه ده و باش و نخوینه یعنی خوندناوی ضعیف به و طنگ به و دم کرد لی بنره تاني منفعت چی برجواندی وک ای شخص لی بنره لگوری من وی وندابک سوریا آنا مخابن دوی خفکی دی دوی خونه دی دوی لیسکی دی بلا دم دریش بفکره و فهم بکیگی ترک برجواندی یکبونا سوری ناپاریزه بالعکس پرچبونا سوری دکره آنا ایگو سوري بارستي أخا سوري بارستي وحتى أنا جهين دبرده وقت بيجي دفاعت كي برهوانيت كي ديسه قصدية أفرستي كه هجنش قصدية بقى أنا أف مناطق ديجي قشوبون وبيجي أنا لواء اسكندرون وانطاكيا والله أنا كوباني جي شوبو أنا قامشلو جي شوبو ديركي شوبو حمو شوبو يعني وتركيا بذرة سوري نكار تشتك بيجي وتركيا دافان دانشتنداج نمادك ها دانشتنداج تكرمو هينجي أعمالو هيفية تركيا وياي يعني حتى أنا كابنا تنظيم داعش جاندي أصلك عجيب بلند سريكانية تجاه داعش داعش الرفيق قش أنا تنظيم تكون حركة جلك عسكري الوان كرنا قري سبيو حتى عزاز درك في عفرينه هيزك عجيب توندراو وخدينا ناس وقش بتشك حاضر كرنا دسي شتا يعني سكارم وقت ناف ليبكم أفانا قش مخاطري وانا يعني بله رزدا مثل واقع هم دزانن ترکیه تولید نره و کره و بریا خواستر هیچ سوریه دموکراتیک رژیم سوریه جی وان گروه بدبین دست ترکاده تردا تولید بینه دبیجت وان هر دیتن آده اما دیار بکن ترور کینه و اما شر وان بکن گلو ترکیه آماده سوریه را شر وان چته لجم خواب کن از باور ناکم يعني اف چته نه ایشی حنا کانن يعني براسيجي هيزك وهيزكي خدي تشكا تاني نه هيزك بقولوا هما بيجم چند شروانن وهما بالعكس انا ترك قيصر جوي حساب دكا باهور بك بلكي مسألة سوري بلكي هنكي افيا داي باش يعني اف نقطة كبير مهمة افيا هگر اف مسألة انا تونه بيا بلكي انا لهفاتنا كي چه بيا جبو سوريا جنما چه بفگرن وجبو تركاجي چه نابه بمينن بونه بلا يعني هری انگلی کی مزن هری کلمه کی مزن ها وراسیه هری کلمه مزن انا اولا سری ترکاجی بونه بله سری سوریج دبن بله يعني سوريا جوان كار قبول بكي راحت حمو انا جيواري وانشو خراب و يقول فرد بجي كان برسايا شما كاسبر تركيا بيجي امو رجيم سوريا الخسريه ديمقراطيك خن غابا بيجي تهرب تمام تركيا جو شر جروب خوفك از باور ناكم نكاره يعني نكاره اوقات جبهه البرخوفك جبر انا اف جبهه نتنه سوریه دی آنا شاندن عراق شاندن افغانستان شاندن لیبیا شاندن تونس شاندن نظام کویده او بلا ولا کرنه هر یک بلکه هیوی تقریبا $1500 دگره و گش کرنه چطور بر ناو خلکی دانن یعنی اف ایش نما ولو حنک ولد بند سیمدن و اسکارم زاو چوبی بجم نبیجم بریار آن ها دمکی بره هنک هفدیتنی خواست چنچه بکن تدید چپسری وان کرن همو رابون سرهلدانا همو رابون مشان يعني أنا لقولي من تركيا نكار لهم بريوانا جبهة كيفك
افراسيكا نافا تركيا تجي بردفر هر عنصاب هر ديروكي معسكرات وان هنت هر روحي معسكرات وان هر حطاني الآلية كردستاني معسكرات وان شكرن يعني امکان بیشتر رزدار مثل خاباندن ترکیه هیا دخوازه رژیم سوریه برای بریا خسر تخ وردا که دانش شرکی بخینه گوری من اف بخستن دیره دنیشانا وی بو يعني دخوازن آنا کال ویدکی تبلهویه کی نابینا عرب و کرد چکن نابینا سریان آسور و مسلمان چه بکن نابینا شیعه و سنه چه بکن يعني تبلهویه کی وصاهیه هم مذهبی هم اولی هم قومی يعني افتنا دیره ده لگوری باوریامن اره رژیم تیده بو فقط به پشتکردیات ترکیه و ایران جی چه بو يعني حتی مرودسی ایران جی نشو شخوا گل گروپی تندرا و جور هنه و ترکیه جی اشکره دستک دایی گوت يعني ام حتى داوي بيرانه جو دير جدست قصدي دركف يعني بيرابون افانا شخوا او هيجي لسروي املي جو ديرج دس قصدي درخن يجدس قوات سوريا ديمقراطيه درخن ورادس رجيم يبكن يعني افوكي بينغافكي سركش بخد بينن وك استراتيجي يجبر جو هو هرمجي ام دزانن هناك جي نفتيه و طمايا واجد ورد هبو وبلكي بسوز موزولوجي دان تركيا هناك اوي بير بن علي كار بين هناك فيدا كيبدني جبو من از دبيشم براسيج وك نارين از دبيشم دولة تركيا انا لسرديسه سي خطا دليزه خطا كي دخوازه برجيم يره هناك نرماي بده مشاندن وجالي كي دجي هناك امريكا راضي بك جالي كي روسا راضي بك وهدي مسيرات اخوا بنيامي تحتي يانجي هوالي من هدف بقرا وانا جاوي خسر بقرن افغافك يعني آليكي دن دجي شخوا من قوت رقجي انا دنافا في ليسكي ديه آليكي دن جي جاوي خل سر داغر كرياوي اباشوري كردستان بقرن شخوا داغر كريا براسجي هروها مخططات وي ايجو دروجلاتا نافين ده هناك تشاو بيجي من هالوستين عربان شي تقازم آلي خو بكشين مسألة حروش مسألة فلسطين وأبو إسرائيل اختيارو ليدا خود كشخوا حيسرا لسر غزة دبارينا دبن رجي هدي بيمان استراتيجيك بإسرائيل الربيش تخا وحتى قوته إمكانه جديد ديس كان فيجي بدم لوجستيك وملي سلاح ودارو أو وآلية كدنجي لسر غزة حيسرا دبارينا يعني أف دروتي لقوري من إيدي أفصال وحرتش أشكره به لا درنج يعني حق نقاطنا بيجيش زلال ببه قال لك ديار ده قال لك بيشتهي البجاردين امريكا وقال لك زلال به اري راسه يعني افسد صال وهناك تجهب دو دركفن جبر ويجي انا از خوازم في بيجم براسيجي امجي جرك اللي سرفا نقطان باش هسيار بن باش ام بخوينن ام باش دنافا امدكاريه كي باش دبن يعني انا امشي جرك نت غفلتي دبن بصراحه يعني جبر لسر ما حتى انا او بيران ومؤامره وقركرن وتنكرن برياره يعني نيرود برياره بيستو سياده بريار دان جبو تنكرنا ما بلكي ينكي بيش جرينا دان تركيا يانا تركيا انا قركربون قركرنا كردا مليشان زمان كنتور عادات عرف وكبوك وكنتاو دبيجي جرك اف تنبي يعني انا هيجي دروجافا تركيا ده جركي كرد تنبي اف حقيقة نال روجافا نال باشور نال ناوي نال تدري عجبو يجي من هره او قاقراني انا ددي سر روجافا وسر باشوري كردستان قريلا انا خسيا شبركيه حقيقة يعني بري تركيا مثلا درباس وزابي فتركي كرد ودكشي درباسي بوتاني بو دمكي كرد ودكشي انا حمي بارگه خوشی کرن اری راسته سرانسر جدوه که بگیره حتی تدرکب آواشین کش بارگه خوشی کرن سلاحی خوی مزن دور دبجی کرن و کش قواعدی خوشی کرن و با آلیکاریا پیشمرگا مخابن پیشمرگه جی پیر آلیکارن حتی پیشمرگه روش قاز شو روش او جی پیر آلیکارن چتمتی خوی گوش عفری مفرین جبیرون پیر آلیکارن و او قاس بارگه آوا کرن يعني تركيا نيتا وي جور دركه في تونه بلان كي خطيره يعني هر وهال روجافاشي انا براسيشي دخوازه افتس كفتين جو دست جالي روجافاده حروش دك هدف دربيلي ده هر وها دناف ازدي سبيجم لحرب ريفبريكي مي ايجو سازي مبريف دفن سيخورك دان بشتوي وهمان نما كارن حركات بكن جور و تربليت هذا يعني اف چاف گرتن بونا امريكا روسا نظام ايدن لسرفي تيمانا دخوازن جاليه كي في اف هدفها قشا دقي هفدو جاليه كي دن دخوازن تم قصدي ضعيف به محتاج يوان به حتى امريكا جي از في فكري بيجم امريكا ناخذ انا قصدي صد بسبب يعني بخوستا ويسبع اعتراف في بك بيجي تمام هنن وكي قبول لك برا قبول لك ناخذ تخوازه قصدي جي اريل بيوي
فقط حتان اعترافك سياسي مناطي كر فرمي نحط ضايفش قريت ونجدف بس راستا سياسات اف مقابتشي بشكل مرشين يعني نا دبيجت تنا ونا دبيجت هي راستيجي اما اولو جي ام جي غريكي تشبكن ام جي دنافا فانزر فاندا باش کاربن خبری خصم بکن باش کاری خود تویه بکن باش هم کاربن هر کسی بگین خودی خو براسی جی انتماع گلی مل سر اخوی سر ولاتی وی اوینداریا وی حجه کرناوی با اخوی و گری بدن و هم کاربن وام پیلان و مؤامراج نزیک و بخوینن باش بگلی خوش بدن فهم کردن خطریاوی چه قصه امی چلو ناو آماده کی باش دبن امی چلو حاضر بجبو شرکی ولو امی چلو حاضر بجبو پیلانه کی مؤامره کی هف بشی گل سرمتی مشاندن افانا قل لكي مهمه خوندنه كي راز جبوي بكن جبر بالراسيش ام خطري كي تنه حقيقتك حتى انا جين مؤامره لسر ما دواما مؤامره قال لك الينا يعني النظام مثلا قال لك هذه روسيا هي قول تركيا وسوريا لها بكش بر نظام سياسات هذا تشكي قد ختنا يدو دجمن بون ايرو دبن دوستي هاف تشتي دوب دهر در ايرو روجا كنويا يعني ريجيم هذا برجواندي هنا اگر ام بيجي سوريا وتركيا لها فكرن قالوا ايران وكا برجواندي ايران ده فريده اي روساره هفدو دغره سربان اتفاقية باور ناكم يعني أنا إيران هناك داخوازي وي باشقه هنن يعني نفوذي وي توسعي رجلات نافين ده باشقي تركيا هنا تركيا حتى خطة كي درة إيران أنا تبنى راح حطاني دستك دو حوسي مع حوسي أو يمني وحمد دري شوي لغوري باوريا من أنا هيزن تركيا ل أخا سوري جغيني داغر كريه أو داغر كريه بس إيران نولوي إيران أنا كان نزيكي 22 نقاط وي بلافل لحمد دري لسوريا هي تمام جي شهبه وعزازي بقرا ودركه حطاني حدود العراق واردنيه قال لك نقطه وي بلاف وبتشيك ليفرن بتشيك يعني بسلاح ليفرن براسيجي ويعني بارجه يقول افاكرنا خطريكي لسر هبونا امريكا جلفر هي خطريكي لسر اسرائيل هي حطاني خطريكي لسر بروجان تركيا يقول دخوازن دفردا جيبكن اري انا لجم هفدونا انا جهفر دور بيج مرحبا فقط سبيوي لسر فان جودا يعني سيرفي جودي وبهاف كيفن افراسيا امريكا جدفرت وامريكا دركت شو الهافكن از باور ناكم يعني نا امريكا درد كذا براسيجي خونا كافايا يعني از ضمانه وقت حياه صالح جديد يعني بركي سياسي دمرولو مطلق نابجه اما امريكا حتى انا داخوازي جو خوستيه دفردا بيكورينا هين اسكار بيج من سري طاقرتي براسيجي انت شنو يعني هين 6 سالك لبيشيامي 6 سال يعني نافا في 6 سال ده امريكا شبو 4 روجانات ليفر بله نونره شاندا امریکا جبو دوره تکسکر گو امریکا جدوره و ناکشه تکسکر يعني دقاقا ديتنا كده بالشرق الاوسط شنابه يعني بروجي وان مشروعي وان هي اب مشروع ولو رحت بدست تركيا وايران في برناده براسيجي ايجو انا الهرمين ايجو امريكا جي حساب دكينا روسن ايران وتركيا قريب امريكا ددسينا فقط خستكي وان حتى كاريجم رادا اكيد ماشي ليجي بشونفا هناك منفعات امريكا بسري تركيا ايران برجوندي خناد بتركا لقول من انا برنامجك امريكا دمدريش لفرهيه جبون دانينا نقشا روجلات نافين جو بس ماوي لسر تنبه جبو تهزا قبول لاك جو تفرده خدي ستاتوب براستيجي دفي او هبه اف حقيقه يعني نا ام نه بروپاگاندا کی سیاسی کن اوانا هنک تشتین گو ام دشوبینن وک بحث وک لیکولین وک نرین وقتی خویا يعني امريكا خود استراتيجيه كي رجلات نافين امازن بروجي ماجي ويا هيا بلكي دخاله كي دندگي نفت خاله كي دمناگه او مثلا كي دنا يعني امجي انا كي وكي مسدي ام ديفيجن دش كسايتا سوري ده يعني سوريا كي براستيجي ديمقراطيك نانافندي ما في حمو كستيت بي باراسن ام بكن ميناكا چارسريا رجلات نافين چارسريا رجلات نافين يعني ام ايدي رجلات نافين جوان دولتن يك آلي يك قوموي خلاص بكن دولتن ديمقراطيك همو كس كاربه ما في خواه چاندا خواه زمان خواه رايا خواه تيدا آزاد به جبو يند بين امجي لسرفي مليت خبتن بلكي هناك دفان ملاد امريكا جبو منفعاتي خو برجواندي خو كاربه نفوذي خو ورده خرت بك شخو ام دزان يعني انا د عام ده كي رجلات انافين بقرا دس خو براستيج الدنيا يدقرا دس اما حقيقه يعني جبو يجي انا رجلات انافين هيك تفلهفه فالاي برتيد هنن براستيجي قال جروب مروبين تيندراو اي سياسي واي راديكال واي ديني واي والحاصل بويه شوا بجميع مع معاكل ولو تفله بويه اف تفله هذه كي قرب باش بخوينا جهدو فقطينا براسيج او خودي باندور به
او خودی تاثیر به او خودی حاکمیت به یعنی هر کس لور ناب حاکمیت کی گو کاربه انجخ ویا به بهستای چلوش هفدو وقتینه انا رجلات انا وی نه ایشک حنکن یعنی نه گلک تفلهف چه ویه شبو جلز بيجم جبر چه تفلهف گلک دست ایدن راستجی هر یکی برخوف دکشینه هر یکی الگورخ سیاست دکه هر یک الگورخ راگهاندل پیشت هر یک الگورخ شرط يعني حابل تفل نابل بيج بو يجد بيجم اف رنگ و رنگ تفل هفدو و هر یکی برخوف کشاندن لگوری من کی خبری خستن بکه کی خبری کوپیک مش کی کارب خوندنک راس جوی بکه او يجي كي خد نافذ بقرا. إصدار مزهتا بحث كرد بروجة تبدأ دناف هبدنا لي إيرو أم دبينين براستي روشة كردي قالكي خرابة هم زختن سري ببريا خسر هم باشور كردستان جو به الوسط تفجير سياسي ناكوكي وان برن دنافا وان بروجة ده قالوا بروجة كردي چيه نافا ناكوكي بارتي سياسية. أصبحورم أفدمي داوي هولدانكي ولو تشيبو هم طرفي أمريكا هم طرفي بريس جنرال مسلم عبدي جبو هفديتنكي نوفر كاربن دسبي به نواهيزي كردي ده مخابن انا برده بينكي و انا كسي دناف بينكي دجي هناك تبله هفي شيبون يعني اوا خافني بريس محمد مرسي في ايطاليه لغوري من هناكي شاش فام كرنكي شيبو تبله هفي كي شيبو از بهيفي مسراس ببنف داخو يعني اوشي ارماجي هون هما تركيا خسر روجا واخا تشاوي جم روداوي ولو كر داهولي للداهولي خس جبو كارب خسر روجا يعني مخابن بسرنكت المهم بروجي وفاشل بو يعني از بهيفي ما يعني مالا كرت جيفي باش بخوين افتشتي ما قوتن شخوا داخياني براسري حاكم فيدان اشكربون وزير درفي تركيا همان هولدانێکی ولۆژ بۆ لە هەواتنا یانجی دەستپێکردنا سکارمێژم دیالۆکا پێیانێکی وانە کەسێ هەمان وانە گوت ئەم قەت قبول ناکەن یعنی ڕاستن هەلوەستی خۆدان ئەم ئەبەدەن چێنابە ئەنە کەسێ و تایبەتی گۆ پێیەدێ یعنی لەهەف ناک چێنابە ئەم قبول ناکەن یعنی بنێرە تشتێکی گۆ دژمن ژی عاجز طبیعەت الحال خزمەتا مرودەی دەما گۆ تورکیا تەسریحەکی ولۆ ددە لگۆری من هەگەر ئەز بێژم ئەنە کەسێ ولو باش خو وگراند با و فهم کربال گوری من درفت جبوی دی سفکرینه مخابن از ویا براسیج مستبعد بین از وقت شخص لهواتینه کی ولو از سنه کی زور بینم از نابیجم نرینا ده ما بست يعني انا كسر خز دانوستد نه بك هلوستا و دسته وده انجي چما نکاره بك باور بك نکاره اره جبرگو رایوی ناویه براسیج هم ترک هم باشور يعني شخو اشکره دبیجن اگر قدپی يعني بارتيا ديمقراطي كردستان شويرود ناوا چراوه كده مخابن او خون كار صافي بكانا جبويجي او هلوستكي جبو يكتيا ويكرزيا كرد مالا كرد شخوناده حقيقتك وانا كسي جبور وگريداي يعني بريا روان جورا اوانج تركيا يروج ناوا ما تركيا شركي بهم باهيه ويريش السر غريلا هي وديسج بيشمرگه كت ناوي چراوه مخابن مع الاسف ناوي بيشمرگا برگرانه خسقا افتشينه بيا و ام کاری با نبراستی جد نوا شرط و ظرفه کی ولو ده تنینه جبو روجاوای کردستان از بیجم مخابن بری 7-8 سال ریبر آپو آخاف نوی بلکی داوی جبو آواکرنا کنگرکی کردستانی و چاقه گوت جبو بریز مسعود گوت از گرتیمه ناف چار دیوارا از نکارم تشتکل سر عرده بکم از بهیویمه هون کنگرکی کردستانی آوا بکن و تجیب بسروکیوی يعني تبريذا بف تأيدي ببسروكي كردان يكتيا كردان شيء بك كردان بريذا بذا كرد خطرية دنا وكاربه براسيج كردا بجينا آزادية مخابن حتى ريفبريا كونغري وريفبريا قالي كرجي دوري مسعود برزاني كر مع الأسف أو چاوا بيجم يعني او توجيهات ريبر ابو والا درخستن شخوا كونغرا نتويجي هما گيان دبو آستكي باش وان هشت براويتي ببه و ایروجی خودی او هلوست یعنی خودی او دیسه او نزیک بونه ایجا مسده لگوری باوریا من و چاوا بجم یعنی پیانکی گلک هولدان کرن و آنا جدکه برز مظلوم عبدی جی هولدانه کی وسا خاص بکه و امریکا جی کتن دوره لی حتی آنا برسفه کی ارینی
بو انا كسي براسيجي هنا كلوي هسبي خونن وهنا الشروط خداتينن وهنا جدي بقرك ونقولوا بكون حيامتين يعني تش تعجيزات وهي بجي دبيجي سوجي بينكيه تعجيزات عجيب يعني عسكريان چار برا بسكنه برا مدرسه بسكنه برا نظام فكرين مربع صفر هي دراستي فصليه ديمقراطيك تبدا مينه بلا ريفبري نمينه مش صفر چكر يا تشيد بي امجياتن قوناغي كي خودش ترازي ياتن اصلي تمام شفي اصلي شون وام تشتن بخوازن چي بكن بهفره تمام يعني تشتي قوما انا قزنج كريه تبينجي سالي دبخبدت قزنجناك راستي يعني امجياتن قوناغي كي بيربلند اريد نابد نهده سالاده مسر كفني عجيب چكرين يعني شبوجي اف تعجيزات لقوري من ببرسبكتيف توجيهات جهاتن دچيد به مخابن هگر آزاد بانا د روجاوای کردستان ده ام دکارن گلک تشتین مزم دکن براسیج هگر آمده بانا یعنی ناو آدم کی کرد ام دکارن چاره سری چکن چمانا بلا بین ناو ریوریه ده جی بگرین و سبی کارن مثلا رخنیوان هیا لسر پیمانا جواکی فلان خال فلان ماده قیمه سر تمام بکن فلان خال بلا رابع شونای ولوبه فلان خال ام کارن مثلا تعدیل بکن چه دبه يعني بله اگر خواستك هبت چارەسەری چه دبه منهاج جولو يعني انا بيجن نافر في جي بگرن خيو تمام منهاج ام دكارن ما نب آيات خودينه نش عزمانه هاتنه كارن بگورن يعني ام منهاج مثلا ضعيفيه ويك دو سي ام سراز بكن ام بهفره كارن كوميتا اول بكن كوميتين سبور اختصاص ايغو كارن وكارن سراز بكن جوان جما جكيد ببلا مجدر في بين خيو ذي منهاج ام سراز بكن هگر وما اقناكر انه اب منهاج نراسته كرم بگور راز بكن قد يعني من هنا تدري إزام مذهب بسكريك دفان خالد عنين الزمان ده ينجي بسكريك وهذا الباص دك يعني جبر أم دزانين وكأن كسد نبى تلاف سوري ده يأتي لاف جريداي تركيا يا شوية تركيا جوان خوازد بيجي روي ارتشان التوائي باق بكن يعني كات شو عندك قصة أس نا أفانا قش حاجات لقوري من أفقش بهانين بالعكس حطادو برنامج وان أبو حقوقي ثقافي اجتماعي سياسي أفراسين يعني إيه ما حقوقي ثقافي شيء تزماني خواب خوينات تزماني خواب دوستينات تزماني خواب نفسيني قديا إفهم زماني خواب خوين نفسين ما قبولناك إنت ديما كي تدرولي في ملتي تكرت حقوق ثقافي نخستيه أفراسية يعني ديما كي تزمان نخستيه ديما كي تاز فهم أنا كأم سياسة أخذت كا أنا الفيدا لخيو أفهم العمودين ها سبيل لوي ميدان جيفينا شيء پروردا بدو سمينارا بدو أكاديمية أفا بكو سياسة بك كس بيشة كلمتنا نتدقو حقوق السياسة أفا سياسة دكا كلام كميدان جبو تفكري والسياسة بك ما سياسة شيء سياسة ربازك وسيلاك تشاو قالي خو كاربه بير خصم بك چلو تکار قالي خو اقناع بك چلو تکار قالي خو پرورده بك چلو تکار قالي خو چي بك چلو تکار سياسات دشمن فاتح بك ناوا قالي خو ده چلو تکار بلان ومؤامرات فاتح بك اف زماني سياستي ما چيه وسياسه چ فهم كرما باجان خيار چيه يعني رزدا مثلا مخابن وقت افغر سياسيه كرد گو که بیر صدن ابا کرن ند استا سرده میدابون جبر ولوجي اند بينن بچه عايش و ازایل کردستان بگشتی هيا رزا مزار ایرول روش آوای فرات دورن داگربوی عفری سرکانیه گریسپی پشتی گو ترکیه خوازه وان درگه سینوری وکه خو پیشاندان چیده بن و دف داویجن ترکیه جی اگر براستی ترکیه بسوره لهف بکه روش آوای فرات اون چواد خوین از باورم و شركي بداوي چه ببه لغوري من و هف تصفيه بكن وانا يعني بلكي قال جروب ميولي وان لسر تركيا هنا جروب جي وببن معارض ويشلو وان الهمبر هفدو بدن شغلاندن ويشلو به المال هفدو خراب بكن وبيجي اسك يقولوا جو تركيا نماش بندر كيف راسته يعني شركي نافخوي بخوي چه بو انا چه دبه لسر غنا اما چه دبه لسر $100 چه دبه يعتبر ده تركيا تنما بلي صدي سطوي بك باندوراوي هي يعني بخوازي نخواز وكي من دسبيكه دجوت براستيجي تركيا ناف حسابك يولده يعني اف ايش نحنكن يعني تنكارفانا كشا تصفيه بك نچناب يعني تو ضمانك ندوان جيكيش بوان پیدا نکه تو وقت بيجي هر تشتیوان تامین نکه چی نابه یعنی دویت صدی صد وگرین جیواری وان جی و روژه صد حبیر رجیم بده فراسینه یعنی کاچی دامانه کی دولیه وگرین دیسه هرن مثلا مناطقی خواه یعنی هرن غوطا هرن حمص هرن حما هرن قنيطرة هرن شامي هرن حلبي يعني حمو دراي حمو محافظة سوري الفرن باشا ما اي راسه اوانا انا كاتيرنا ناخن
اوانا جي انا وگرن براسي جي وش يعني الجوري من اف تطبيق قود خازم كشاش بشاش نراسته يعني تشتكي الهفدو بكن لسرفان شخوا نقاش نابي يعني زوره يعني انا ايمن الجوري باوريا من زوره اف چتانا جنوبره پشتیگو جیگرتنه پشتیگو بونهز پشتیگو بلکه جبرچینا ایرو کتن ناوا زوی و بخش و زیتونا و اوقاس تجارت و اوقاس خراكرين و اوقاس يعني معقوله انا كادف في بردن راحت هرن حبسي سوري چنا يعني بله رضا مرزل وکه پرسک داوی باکور جلات سوریه ام دزانن 12,000 شهید بهتر 20,000 شهید زندی دانه ایروجی دنوا روشکه ده وکه زخت مزن لسر چه دبن رف بریج خودی پروژه کش بو تبایا سوریه هم پاش روجا ویره و بری چواد خوین دنوا وان کریزال از راستی شدویم از دو آلیا کارم بنرخینم ام ببن خودی خو راستیش وکره بر آپو ده بجه ام ببن خودی خو چوان ببن خودی خو از بهتر دهیل توعیه جواک دید بیجم اعتماد ما جبر گل سر جواکیه احتیاج ما بجواکیه براستی جی ام کاربن جواک خو بریکو پیک بکن بری خستن بکن ویتخن آماده کی باش و ام کاربن حمیا بکن شروان یعنی بلا همو کسفان بکه ایده ام جروشابا نما کارن درکبن جیب ام بنابر بمتنه جبوگو ام وی حاضریه بکن براستی جی گرکی ام هنکی بگلی خو ویا بدن فام کرن انجخ امی سر آخو خو بن یان امی آزاد بجین یان امی شهید بن اف راستیا میا اف ملکی وی هگر ام نبن خودی خو والله پیش روجا ما خرابه از حقیقت بیجم یعنی پیش روجا ما خرابه ام به تنی بشروانان تنی بهیزی خو اولکاری تنی بقصده ام قزنج ناکن اف راستی که گل جبو مهمه ام چی قاس کاربن سازی و دزگاه و مؤسساتی خو ایره ببریا خو سر بریکو پیک بگن چی قاسی ام دکارن گلی خو قزنج بکن چاوا کارم جبو خدمت باش لپیش بخن چاوا کارون بکن ای خو باور بکه دنیا گشی بیور سرمه امی کاربن دناوا وی 100 سالی ده ستاتوکی که خو بگیرن و حتی نابنتوی اعترافه که دولی بگیرن و امی دیسد بیجن روجاوا راستی جی بکن بهشتا بوجلاتا نابی ام راستی بله رزدار مزهر شیغو اندام کنگره اسلام دموکراتیک امگه سپاسیوات کن بون میوانی مبا گلک جی بوجی سپاس موافقان بر امرینی خود گلی خود پاوک سپاس بله بله لبر اندکین داویا خلقا ایرو ری و بریا خواسر پروژه دموکراتیک انجام خوین هزارین شهیدانه جواک ملت هزین سیاسی لشگری پیوسته دنابا سفه بریده بنج بو پارسنا باندس کفتیان هم بمین دنابا خیر و خوشیه